Pamirsa ngawe tanggal siki April war sekali tali parlikur daya tarik wisata DTW Jatiluwih Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel Tabanan resmi nincapang pengharga tiket masuk. Penincapan inucap ketujuan majeng wisatawan mancanegara Wisman dasa tali rupiah saking wilangan tarif sedurung yani. Manajer operasional DTW Jatiluwih Iketut Purna Mausang panincapan harga tiket puniki wantah katujuang majeng Wisman. Panincapan harga tiket puniki katujuang majeng Wisman anak saking 3 tali dados 4 tali rupiah, raris Wisman dewasa saking 4 tali dados 50 tali rupiah. Asa punika taler pengharga tiket domestik kantun pateh inggih punika dewasa domestik 15 tali rupiah, mewah domestik anak-anak 5 tali rupiah. Sadurungyane paiketan dane sampun ngelimbakang indik rencana panincapan harga tiket majeng agen-agen perjalanan. Silit tunggil nyane ngelintangin Asita, Dinas Pariwisata Bali mewah dinas sani mapaiketan ring Kabupaten Tabanan. Purna mastikayang selantur nyane panincapan harga tarif tiket masuk puniki nenten pacang meratin Wisman utawi nadunang wilangan pengerau ke Jatiluwih. Santukan manut dane pengharga tiket sane anyar puniki kantun murah yening sayang sareng destinasi sane lianan. Napi malih majeng wisatawan sane ke Jatiluwih siada 1% rauh saking tamu Eropa. Panincapan inucap taler nenten mesai sareng pekantenan pinih luwih Jatiluwih. Asa punika taler sinarengan ring panincapan harga tiket inucap paketan dane rajeg pembenahan fasilitas ring kawasan. Silih tunggil nyane rau mangkin progres penataan lahan parkir ring sajoning nes kepadatan kendaraan sane parkir ring sisin margine sapisanan pinake pamidabdab World Water Forum WWF. Manik bisnis Bali nguningayang.